Mbahaye ikaze nanone kuri YouTube channel ya Retina TV. Tariki ya 16 Werurwe yari umunsi udasanzwe kuri DJ Ira. Niwe munsi yahawe ubwenegihugu bwo kuba umunyarwanda. Ese wabuzi ngo ni gute ryari perezida yemerewe gutanga ubwenegihugu? Wasanga ari n'abantu batazi ukuntu kwitwa umunyarwanda ari by'agaciro. Ni zahabu ishakishwa n'abatari bake. Niba ushaka kumenya ryari gute perezida atanga ubwenegihugu, kurikira ikiganiro cyose hano kuri Retina TV, kandi niba ushaka kumenya nabike ku mateka ya DJ Ira, kurikira. Wibuke no gukanda subscribe. Ikaze. Mbere yuko dukomeza, reka mbanze mbabwire imwe mu nkuru ishyushya aka kanya nari ndimo gukora iki kiganiro. Ejo tariki ya 16 Werurwe 2025, Perezida Paul Kagame yamenyesheje abaturage b'abanyarwanda ko nta mpamvu yo kuyoborwa n'ababiligi. Ababiligi batagira isoni bagahuruza amahanga ngo batere u Rwanda. Hadaciye amasaha 28, u Rwanda rwaciye umubano n'ububirigi. Guverinoma y'u Rwanda yahaye amasaha 48 abadiplomate b'ububirigi yo kuba bavuye ku butaka bwarwo. Cyane ko n'ambasaderi w'ububirigi wabaga mu Rwanda cyangwa ambasaderi w'u Rwanda wabaga mu bubirigi. Ibi bisobanuye ko bacanye umubano mu buryo busesuye. Ibi bibaye nyuma yaho tariki 16 Werurwe 2025, Perezida Paul Kagame yavuze ko abanyarwanda bagomba kwiyuhagira ubukoroni, ndetse ko mu mbaraga nke igihugu gifite kigomba guhangana nabo bagashaka buhake. Umurundikazi inzozi zaraye zibaye impamo, uyu ari muri bamwe baraye bishimye cyane kurusha abandi muri Kigali ku tariki ya 16 Werurwe 2025, bitewe n'ibyo yabonye akitwa umunyarwanda. Uwo na wundi ni umurundikazi Iradukunda Grace Divine wamamaye ku kazi ko kuvanga umuziki nka DJ Ira. Nyuma yuko ku cyumweru asabye Perezida Paul Kagame ubwenegihugu bw'u Rwanda, nawe akamusubiza ngo ubiteganywa ndabikwemereye, asigaye ubikurikirane. Ubusabe bwa DJ Ira n'igisubizo cya Perezida Kagame ni kimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ihuriro ryabereye muri BK Arena ku cyumweru, ryahuje perezida n'abaturage b'igahanga mu gikorwa cyiswe kwegera abaturage, ndetse kandi binagarukwaho cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bishimiye icyo gikorwa. Uti byagenze gute rero? DJ Ira ahawe umwanya yavuze ko yagiriye umugisha udasanzwe mu Rwanda, aho ajya akora ibitaramo bikomeye birimo na Perezida Kagame. Ati kariya kazi ki ujya ubyina nanjye ndi mu bajya bakubyinisha. DJ Ira yasabye Kagame ko amuha ubwenegihugu, ati nanjye nkitwa umwana w'umunyarwandakazi, nawe amusubiza ko mu biteganywa abimwemereye. Ese wabuze ukuntu ubwenegihugu bw'u Rwanda buhenze? Wabuze impamvu zatuma ubona ubwenegihugu bw'u Rwanda? Niba utabizi, kurikira ubundi utahura ubundi bumenyi. Kandi n'abashaka kumenya amateka ya DJ Ira nimujye kure, murahishiwe. Byose banabibazaniye. Ubusanzwe itegeko ngenga ryo mu mwaka wa 2021 rigenga ubwenegihugu nyarwanda ryemerera ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko uwabyawe nibura n'umwe mu babyeyi w'umunyarwanda utarahawe ubwenegihugu nyarwanda, ahubwo yarabuhererekanyije mu buryo bw'igisekuru gituruka mu Rwanda. Ubundi bwenegihugu ni ubwitwa ubwenegihugu nyarwanda butangwa. Ubu itegeko riteganya impamvu zishingirwaho mu kubusaba no kubutanga, zirimo kuvukira mu Rwanda ku babyeyi bombi b'abanyamahanga, gushakana n'umunyarwanda, ubumenyi cyangwa impano byihariye, ishoramari cyangwa ibikorwa binini kandi birambye, icyubahiro, kuba umwimukira, inyungu z'igihugu, kutagira ubwenegihugu, hamwe n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Nyuma yo kubwemererwa na Perezida Kagame, DJ Ira ashobora guhabwa ubwenegihugu n'ababishinzwe hashingiwe ku ngingo zirimo iy'icyubahiro. Tukiri aho, ushobora kwibaza niba perezida yemerewe gutanga ubwenegihugu. Igisubizo ni yego. U Rwanda ni igihugu cyemera ubwenegihugu burenze bumwe, bityo abanyamahanga bashobora gusaba no guhabwa ubwenegihugu nyarwanda bitabaye ngombwa ko batakaza ubw'inkomoko yabo. Ingingo ya 24 y'itegeko ngenga rigenga ubwenegihugu nyarwanda ivuga ko ububasha bwo gutanga ubwenegihugu nyarwanda bufitwe n'inama y'abaminisitiri. Iyi ngingo ariko yongeraho iti icyakora ububasha bwo gutanga ubwenegihugu nyarwanda
butangwa hashingiwe ku cyubahiro bufitwe na Perezida wa Repubulika. Ubwenegihugu Perezida Kagame yemereye DJ Ila agasaba ababishinzwe kubikurikirana bushobora gushingira ku bivugwa n'ingingo ya 24. Ubwo bwenegihugu butangwa hashingiwe ku cyubahiro, itegeko ngenga rivuga ko umuntu abuhabwa hashingiwe kuri kimwe muri ibi: guha agaciro imyitwarire y'umwihariko y'umuntu, guha agaciro ibikorwa by'indashyikirwa by'umwihariko by'umuntu, cyangwa indi mpamvu yagenwa. Ku bwenegihugu DJ Ila yasabye mu kubumuha ababishinzwe bashobora gushingira kuri kimwe muri ibyo. Buriya rero kugira ngo wemere ko ubwenegihugu ari zahabu ushobora no kubwamburwa. Ngo biba byagenze gute rero? Niba ushaka kubimenya manza wandebera ko wakande subscribe gusa, ubundi twikomereze mugezaho ubundi bumenyi. Ubwenegihugu nyarwanda butangwa bushobora kwamburwa kubera imwe mu ngingo enye ziteganywa n'ingingo ya 30 ya ririya tegeko ngenga. Izo zirimo iyo uwabuhawe yabubonye akoresheje amakuru atariyo, iyo uwabuhawe yabusabye agambiriye kugambanira u Rwanda. Indi ngingo iyo imyitwarire y'uwabuhawe ihungabanya umutekano w'igihugu cyangwa ibangamiye izindi nyungu z'igihugu. Iyo wabuhawe kubera gushyingirwa nyuma ababishinzwe bakamenya ko iryo shyingirwa ryabaye hagamijwe kubona ubwenegihugu nyarwanda. Gusa iyi ngingo ivuga ko uwahawe ubwenegihugu nyarwanda atabwamburwa mu gihe bishobora gutuma asigara n'abundi bwenegihugu afite. Ingingo ya 31 ivuga ko uwambuwe ubu bwenegihugu butangwa adashobora kongera kubusubirana, keretse uwambuwe bwa bwenegihugu butangwa hashingiwe ku cyubahiro, we ashobora no kubusubirana. Itegeko kandi rivuga ko ububasha bwo kwambura bwa bwenegihugu butangwa hashingiwe ku cyubahiro bufitwe na Perezida wa Repubulika. Abifuje ko tubabwira ubuzima bwa DJ Ila twahageze. Mariramo volume ubundi wiyumvire izi ncamake ku buzima bwe. Igice cya kabiri tuzagikora nimubyifuza, kandi niba mubishaka mubyandike muri komenti. DJ Ila ninde? DJ Ila ni umurundikazi Iradukunda Grace. DJ Ila umurundikazi Iradukunda Grace Divine. Ku makuru yagiye atangariza ibinyamakuru byo mu Rwanda mbere, Iradukunda yavuze ko yavukiye Igitega mu Burundi mu mwaka w'igihumbi 1997, ko yaje mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusura abo mu muryango we. Yinjiye mu kazi ko kuvanga imiziki abishishikarijwe na nyirarume DJ Bisoso. Yaje asanga hano mu Rwanda. Uyu ni umwe mu ba DJ bazwi cyane mu Rwanda kandi babimazemo imyaka myinshi. DJ Ila yagiye aboneka mu bitaramo bitandukanye bikomeye mu Rwanda no kuri televiziyo y'igihugu. Muri ako kazi mu gusaba ubwenegihugu ku cyumweru yabwiye Perezida Kagame ko ashima ukuntu abana b'abanyamahanga bahabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Mu butumwa yatangaje kuri Instagram nyuma yo kubwemererwa, DJ Ila yashimiye Kagame n'abanyarwanda muri rusange ko bamwakiriye neza bigatuma yisanga akunda u Rwanda, igihugu avuga ko cyuzuye amahoro n'umutekano. Ibi yari bimwe twabateguriye byo twabagezaho uyu munsi hano kuri Retina TV, ariko wowe kanda subscribe ubundi andi makuru atagucika, kuko hano kuri Retina TV tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Yo bagezagaho aya makuru n'iki kiganiro n'incamake ku buzima bwa DJ Ila. Ndi Lilibi Osama, hano ni kuri Retina TV. Nakagaruka. Ciao ciao, shalom.